Dragi gledalci, danas se navršava godišnjica koja je obeležila živote porodice Ilić. Mala Danka Ilić nestala je pre tačno godinu dana u Banjskom polju kod Bora. Iako je prošlo 12 meseci, njeni voljeni porodica i prijatelji još uvek se bore sa neverovatnim gubitkom. U današnjoj emisiji sa velikim emocijama i tugom podelit ćemo sa vama potresne reči dede Milana Ilića, koji je govorio o trenutnoj situaciji, svojim osjećanjima i onome što je porodica prošla tokom ove godine. Za deda Milana Ilića ovih posljednjih godinu dana bili su pakleni. Iako je izgubio unuku, ona je neprestano prisutna u njegovim mislima. Deda Milan veruje da je Danke još uvek živa, nada se i moli da je negde tu, da nije zaboravljena. Nažalost, stvarnost nije tako jednostavna. Ja bih umro od sreće kad bih je video kako da mi ne nedostaje. Sedimo sa drugim unučićima, ali se vidi da fali. Fali najstarijem unuku, on je zapamtio. Kaže Milan sa očiglednom tugom u glasu. Svaka svakodnevna situacija podsjeća ga na Danku. Da, postoje drugi unuci, ali nijedan nije kao ona. Ona je bila njegova svetlost, njegov ponos i radost, a sada praznina koju ostavlja ne može da se popuni. Porodica Ilić je od tog dana u stalnoj potrazi za odgovorima. Oni ne odustaju, ali istovremeno osjećaju se napustili od sistema. Iako je prošlo godinu dana, zvanična istraga ne donosi konkretne rezultate. Milan deli svoja osjećanja prema tome. Samo ono što je predsjednik države rekao, i od tada smo bili jedan put ili dva put u policiji gde su nam rekli da ima dokaza i od tada nas niko ništa ne obaveštava, sa žaljenjem je dodao. On veruje da nešto postoji, ali ne može da dođe do odgovora. Osjećanje nesigurnosti je sve prisutno, a sa njim dolazi i nemoć da pomognu unuci, koju toliko vole. I dok se porodica bori sa svojim emocijama i pitanjima, Milan je i dalje odlučan da stane uz svoju snaju, majku nestale Danke, koja je suočena sa svojim vlastitim borbama. Iako postoje zle glasine, on se protivi svim tvrdnjama koje optužuju nju. Besmislice su što napadaju moju snajku da je ona kriva. Moja snajka je fenomenalna. Milan je siguran da ona nije kriva, da je jedna od onih koji se svakodnevno bore da pronađu odgovore. On ne odustaje od svoje snaje kao što ni ona nije odustala od svoje borbe za pravdu za svoju ćerku. Ali, ni to nije kraj patnje. Porodica Ilić suočava se sa još jednim velikim izazovom, mentalnim i emocionalnim stresom, koji ostavlja ožiljke na najmlađim članovima porodice. Milan je otvoreno govorio o tome kako se najmlađi unuk muči sa posljedicama svega što je prošao kroz posljednjih godinu dana. Svaki mjesec dana posećujemo institut za majku i dete zbog stresova i svega što je doživljavala u policiji. Milan je zabrinut zbog posljedica koje sve ovo ostavlja na njihovoj deci. Iako pokušavaju da se nose sa sopstvenom tugom, najmlađi članovi porodice poput njegovog unuka doživljavaju duboku emotivnu povredu zbog svega što se desilo. Deda Milan, uz sve što je prošao, ne prestaje da se bori. Za svoju unuku, za istinu, za pravdu. Jer kako on kaže, nadam se da će jednog dana doći trenutak kada ćemo je opet videti,